Arimi a iria kaunti-inĩ ya Samburu ni magunĩkĩte na macini cia kũiga iria kuma kũrĩ thirikari nene kũhetũkĩra ministry ya ũrĩmi. Kwa niaba ya serikali kuu na wizara ya kilimo, agĩtabania uheani wa macini ici, minister wa ũrĩmi kaunti-inĩ ĩno Lesiambe nĩoririe arĩmi rĩu mekĩrĩre kũrehe iria rĩingĩ, kuona atĩ rĩu kwĩna macini cia kũiga iria kwa ihinda iraya ritegũthũka. Wale wote ambao wako na maziwa, kwanza hii mashini ikiwekwa, walete hiyo maziwa. Kuna mashini ya kupima, ukiweka maziwa hapo automatically iko mashini inapima hiyo maziwa ni kiasi gani. Hakuna mtu akukudanganya. Lakini ya muhimu ni kuona kwamba tunatengeneza mambo ambayo yanasaidia katika kile tunaita maziwa mala, pia inatoka kwa hii maziwa. Yogurt inatoka kwa hii maziwa. Kwa hivyo tutawasaidia kuendelea mbele, hatuachana na nyinyi, tutawasaidia mpaka muweke hiyo cheese, muweke hiyo yogurt, muweke hiyo mala, ili wakati maziwa ni nyingi mnauza hizo vitu ambayo itawapatia pesa ya kutosha. Nake gavana wa Samburu Moses Lenokulal nĩongereire atĩ kaunti ya Samburu nĩ kũnyitanĩra na thothaitĩ cia arĩmi a iria nĩguo kũmahotithia kwĩgacĩrithia, amu kwaga macini ici nĩkuo gũkoretwo gwĩkĩremithia kĩnene kũrĩ thothaitĩ ici. Sisi kama serikali ya kaunti tutasimama na cooperative zetu kuhakikisha kwamba zina nawiri. Ile changamoto kubwa tumesema hapa ni kwamba management issues ya cooperatives, lazima tuhakikishe kwamba tunafanya capacity building, tunaangalia maneno ya sustainability. Ngĩribotera Kameme TV, Getwo Wangari Maria wa Mũigana.